Da, naravno. Kod svog autizma najviše cijenim tri stvari. Prvenstveno vlastitu iskrenost i potrebu za činjenicama, za nepatvorenom istinom. Zatim, visoku sistematizaciju, to mi je u životu zaista donijelo puno koristi i snalažljivosti. A na kraju svega je tu i preciznost, koja je možda i potrebna da bi se do istine došlo. Do one stvarnosti koja nije subjektivna. Pa ne znam, ja ne gledam autizam na taj način. Ne gledam kao skup nekakvih karakteristika među kojima postoje one dobre ili one loše. Znači, neke koje ne volim ili one koje volim. Ako ja imam neku karakteristiku koju volim ili obrnuto koju ne volim, ne gledam kao da je to radi autizma. Ne znam, malo mi je komplicirano. Ja nekako vidim da je to sve, da sam ja to sve nešto zajedno. Znači da moj mozak drugačije funkcionira i to drugačije funkcioniranje se zove autizam. Ne mogu vidjeti to kao nešto ni dobro ni loše. Mogu reći da ima dana kada se volim ili volim ono što radim i kako sam autistična, možda mi autizam daje to nešto što potiče tu moju, ne znam, kreativnost i omogućuje mi da vidim nešto možda više i bolje. Iako, opet ne, nema meni tu boljeg, ima takvog, takva sam, to je moj, takva jesam i to je okej. Ja sam ponosna na sebe. I volim to što jesam i volim što sam drugačija. Super detalj koji mi je čak dosta pomogao što se tiče života. I odmogao, ali dobro. Sad, manje bitno. Ja ne shvatim uvijek kad se neko svađa sa mnom. I onda se dogode situacije da ili shvatim u nekom trenu, ako shvatim da sam u nekoj svađi s nekim, onda se prebacim u razmišljanje kako završiti svađu, jer nisam svadljiva osoba, pa to opet tak zapravo često završi skroz bezazleno kao. Ili ako ne shvatim, a to je u situacijama ako je ta kao rasprava kraća, opet odem mirno kući da nisam znala da sam se svađala. Tako da to je ovako jedan zanimljiv detalj koji mi se događa. I često mi i pomogne zapravo, jer ne odgovorim na način koji bi neko očekivao i zapravo puno ranije završim tu svađu, jel, šta god da to je. To su nekakve frustracije koje određena osoba ima, pa onda pokušava, jel, na ružan način komunicirati, jel. Duboki fokus u onome što me zanima. Znači, mogu se toliko udubit u nešto da zaboravim i jest, i pit, i ići na WC. Jako dobro primjećujem detalje i to mi je bitno za fotkanje, jer jako volim fotkati. Voljela bih misliti da sam jako dobra u primjećivanju obrazaca. Sad, vjerujem da postoje ljudi koji su bolji u tome, ali definitivno, još pogotovo vizualno si mogu predočiti neke stvari i onda ja tak spajam i zamišljam. Pogotovo ljudske konstelacije odnosa i ponašanja i emocija i nekako kako mi je to poseban interes, mogu to kako sam puno razmišljala o tome i jako analitički, mogu to već sve
međusobno povezivati, spajati u neke obrazce. Aha, ovo može biti po toga, aha, i samo se onak spaja. Iskrenost je definitivno podcijenjena i začudila sam se koliko se društvo zapravo bazira na lažima i voljela bi da možemo više biti iskreni jedni s drugima. I definitivno volim svoju osjećajnost napokon, nakon puno godina trauma i borbe sa samom sobom, učenja regulacije, napokon volim svoju osjećajnost. Bile su tu godine i godine toga da primam na sebe tuđe emocije i da ne znam razlikovati koje su moje, koje su tuđe. Da kao da se spajam, zato što jako osjećam tuđe emocije i energiju i onda mi je bilo teško razaznat. I onda mi se bilo teško nositi s tim, nisam se znala nositi s tim. Ali danas, nakon što sam malo bolje to stavila u red, volim taj dio. Emocije su naš kompas i usmjeravaju nas u životu, govore nam što nam je važno, gdje su nam granice, što želimo, što nam treba i zapravo su jako, jako bitne. Volim svoju strast. Volim strast prema znanosti, prema ljudima, prema seksu i prema činjenicama. Neki bi rekli da sam u nekim stvarima jako rigidna, ali to je sve samo strast.